Gukoresha produit cyangwa imiti irambura imisatsi, bya bindi twita kudefiriza n'ibindi bisa nabyo, ngo byaba bitera kanseri yo muri nyababyeyi ndetse na kanseri y'amabere na kanseri y'uturerantangangore. Bavandimwe mudukurikiye kuri GGO TV, twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro nyagasani. Nk'uko mwabyumvise muri introduction cyangwa mu iriburiro, tugiye kuganira ku kiganiro cy'ubuzima, by'umwihariko ubuzima bw'abagore. Tuvuze abagore tuba tuvuze abagore n'abakobwa muri rusange. Ni ingingo ivuga kuri kanseri yo muri nyababyeyi cyangwa kanseri yo muri uterus. Urubuga https://information.tv5monde.com rwatangaje ko imiti defiriza ikoreshwa mu kunyereza imisatsi, cyane cyane ikoreshwa n'abiraburakazi, yongera ibyago byo gufatwa na kanseri ya nyababyeyi, nk'uko byatangajwe mu bushakashatsi bwakozwe n'ibigo bitandukanye by'abanyamerika by'ubuzima. Iyi nkuru yatangajwe na TV5 Monde ku itariki ya 18 z'ukwa 10 mu mwaka w'ibihumbi 2022. TV5 Monde yakomeje igira iti, abagore badefiriza inshuro zirenze enye ku mwaka bagira ibyago byikubye inshuro zirenze ebyiri byo gufatwa na kanseri ya uterus cyangwa kanseri yo muri nyababyeyi, ugereranyije n'abagore batadefiriza cyangwa badakoresha produit zo kudefiriza, zo kurambura imisatsi. Ubushakashatsi kandi bwatangaje ko bwatangajwe mu kinyamakuru cy'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe kurwanya kanseri, aricyo cyitwa Journal of the National Cancer Institute. Bwagaragaje ko muri 2022 habonetse abarwayi bashya ba kanseri yo muri nyababyeyi 66,000, kandi ko 12,500 muri bo bishwe n'iyo kanseri. Aha rero bakagira bati, kubera ko abiraburakazi bakoresha cyane produit cyangwa imiti yo kunyereza imisatsi ariyo bita yo kudefiriza, kandi bagatangira bakiri bato, iyi mibare irabareba by'umwihariko. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubushakashatsi bwakorewe ku bagore 33,500, kandi abo bagore bagakurikiranwa imyaka 11 yose. Bwagaragaje ko 378 muri bo bafashwe na kanseri yo muri nyababyeyi. Kandi bwagaragaje kandi ko ku bagore batadefiriza, badakoresha ya miti irambura imisatsi cyangwa inyereza, kuva ari abangavu kugeza ku myaka 70, ubwo bushakashatsi bwagaragaje ko ibyago byo gufatwa na kanseri yo muri nyababyeyi basanze ari umwe. Abagira ibyo byago ni 1.64%, ugereranyije n'abagore 4.05% bo bakoresha imiti irambura imisatsi, bo bafatwa na kanseri yo muri nyababyeyi. Ni ukuvuga ngo abagore bafatwa na kanseri y'inkondo muri nyababyeyi, bafatwa na kanseri yo muri nyababyeyi bakoresha imiti defiriza ni 4%, mu gihe abatayikoresha ari 1.6%. Murumva ko bitandukanye cyane, bikubye hafi inshuro n'ubundi zirenga 3. Ibi ngibi bikaba byaratangajwe n'umushakashatsi n'uwari ukuriye ubushakashatsi witwa Alexandra White,
wari uyoboye n'ubundi buno bushakashatsi. Yongeye kandi gutangaza ko mu 60% by'abariya abagore, 60% mu bakoreshaga imiti yo kurambura imisatsi cyangwa yo kudefuriza, 60% muri bo ni abiraburakazi. Bisobanuye ko n'ubundi abiraburakazi ari nabo bari muri bano 4.05% bafatwa na kanseri yo muri nyababyeyi kubera gukoresha produit zidefuriza. Buno bushakashatsi kandi bwatangaje yuko imiti ikoreshwa mu kudefuriza yangiza cyangwa ikajagaraza amahormone. Hormone sindi ubona uko mbivuga mu Kinyarwanda, ariko abenshi bazi icyo bisobanuye hormone. Donc iriya miti yo kudefuriza cyangwa yo kurambura imisatsi, buno bushakashatsi bwatangaje ko yangiza cyangwa ikajagaraza amahormone myibarukiro. Ndetse bongera kuvuga yuko iriya miti iza ikivanga ku buryo ikora akazi nk'aka estrogene, bikaba byateza kanseri, ibyo bita cancer hormonodependant, nk'uko byatangajwe n'ubundi na Alexander White. Cancer hormonodependant ubwo ni ukuvuga nyine kanseri zikurira mu mahormone. Bivuze ngo hormone, izo kanseri zijya mu mahormone zikayakuriramo, nicyo bita cancer hormonodependant. Hanyuma kandi ubushakashatsi bwagaragaje ko ino miti ikoreshwa mu kudefuriza ishobora no gutera kanseri y'amabere na kanseri y'udusabo tw'intangangore, aribyo bita ovaire. Reka mbibutse akamaro k'udusabo tw'intangangore, aribyo twita ovaire. Icya mbere ni ugukora igi, ryagi ry'umugore rihura n'intangangabo bikabyara umwana. Ovaire zishinzwe gukora ayo magi. Akamaro ka kabiri ni uguproduiza hormone. Igisobanuro cyabyo mu Kinyarwanda rwose ntakibuze, ariko hormone ni ikintu cy'ingirakamaro mu mubiri w'ikinyabuzima icyo ari cyo cyose. So ovaire rero zigira akamaro ko guproduiza cyangwa gukora hormone femelle cyangwa hormone z'abagore. Akamaro ka gatatu ni ukurinda cyangwa gukontorora, kugenzura urwungano myibarukiro rw'abagore, reproductive system rw'abagore. So ubushakashatsi bwerekanye yuko izi ovaire abagore bakoresha imiti cyangwa amavuta agira gute arambura imisatsi, harimo substance chimique, harimo ibintu by'ubutabire, ibinyabutabire muri iyo miti byangiza udusabo tw'intangangore, donc bikadutera kanseri. Ndetse ibyo binyabutabire bishobora gutera na kanseri y'ibere, ndetse bikanatera kanseri yo muri nyababyeyi. Twasoza rero twibukiranya yuko mu kiganiro cyabanje twabonye n'ubundi yuko iriya miti yo kurambura imisatsi yo kudefuriza inatera ibibyimba byo muri nyababyeyi, ibibyimba bitari kanseri. Hari ibibyimba bisanzwe bitari kanseri, hakaba noneho na kanseri. Iyo miti byombi irabitera dushingiye ku bushakashatsi twabonye muri iki kiganiro. Twavuga tuti icyitonderwa, ino kanseri yo muri nyababyeyi itandukanye na kanseri y'inkondo y'umura. Tuzayikoramo ikiganiro cyihariye, kanseri y'inkondo y'umura. Icyo twaganiraho ni kanseri yo muri nyababyeyi mo imbere,
kuko iyo inkondo y'umuriro ni hepfo gatoya utaragera imbere muri nyababyeyi. Mwabyumvise rero bavandimwe, yuko iriya miti irambura imisatsi abiraburakazi cyane cyane abiraburakazi bakoresha bagira ngo bagire imisatsi nk'iy'abazungu irambuye inyerera, itera ibibazo bitandukanye harimo kanseri yo muri nyababyeyi, harimo kanseri y'ibere, harimo kanseri y'udusabo tw'intangangore, harimo no guteza akavuyo mu mahormone femine, mu mahormone ya kigore. Ubwo rero ahasigaye ni ahanyu, ni ahacu ho gutekereza ese ni ngombwa ko umuntu yakoresha iriya miti akishyira kuri risike cyangwa akishyira mu kaga ko kurwara iyo kanseri, izo kanseri zose twabonye, kugira ngo gusa agaragare neza ndetse uko Imana itamuremye. Murakoze cyane, mwatanga ibitekerezo byanyu muri comments, twabasaba kandi gukora subscribe, mugakora na like niba kino kiganiro kimubona ari ingirakamaro, hanyuma mwabona n'akanya mugasharinga cyangwa mukacyohereza kuri bagenzi banyu nabo bagakora nk'ibyo, hanyuma tugakomeza tubagezaho ibiganiro byiza kandi binoze. Turabashimiye.